Salam. Syekh Adam. يبغى ما حد يجي يعني حتى لو الرقيق اللي في يا رجال هذا كلام شاركته Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam.
Ya, siap. Jumpa saudara-saudara berbagai negara. Muslim dunia. Zuhur di Madinah. Zuhur di Madinah. Udah balik lagi. Kemana-mana. Nah, langsung pulang lagi. Balas dendam. Udah lelah. Iya. Capek kaki. Akang itu suaranya udah dari kemarin sebenarnya. Itu menandakan Udah kelelahan yang banget. Ya. Sampai dulu, kita wudhu dulu. Jadi kaki dengan suara matching ya, lemesnya. Hah? Butuh tak? Amin ya Allah, 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 amin amin ya Allah, amin, amin ya Allah, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah.